Luor ngamatelona yesotelona kaluoyora kadhie polo ngamatelona kaluoyora kadhie polo ngamatelona ruotelna irena kirare mieyo pinyo sesina ruotelna irena kirare mieyo pinyo sesina aringi nyaka ne Yesu kirawinji weche aringi nyaka ne Yesu kirawinji weche pinyo sesina yo mane Yesu luwo ne diny gangang kendo gondore yo mane Yesu luwo ne diny gangang kendo gondore to mago ruodha ne okodeo Mesia nyoro nyaka kar anga to mago ruodha ne okodeo Mesia nyoro nyaka kar yo mane Yesu luwo ne diny gangang kendo gondore yo mane Yesu luwo ne diny gangang kendo gondore to mago ruodha ne okodeo Mesia nyoro nyaka kar anga to mago ruodha ne okodeo Mesia Uchier kogwen wasegorengo ng'ama chom Yesu wacholo jachien Uchier kogwen wasegorengo ng'ama chom Yesu wacholo jachien Okai gaya okanyal winjo anaringa dhi Okai gaya okanyal winjo anaringa dhi Uchier kogwen wasegorengo ng'ama chom Yesu wacholo jachien Uchier kogwen wasegorengo ng'ama chom Yesu wacholo jachien Okai gaya okanyal winjo anaringa dhi Okai gaya okanyal winjo anaringa dhi Ni mwandu piny muneno gi okony ng'ato mwandu gin buru Mwandu piny muneno gi okony ng'ato Kachieng' miki koloho mwandu dong' oko Kachieng' miki koloho mwandu dong' oko Mwandu piny muneno gi okony ng'ato mwandu gin buru Mwandu piny muneno gi okony ng'ato Kachieng' miki koloho mwandu dong' oko Kachieng' miki koloho mwandu dong' oko Uchier kogwen wasegorengo ng'ama chom Yesu wacholo jachien Uchier kogwen wasegorengo ng'ama chom Yesu wacholo jachien Okai gaya okanyal winjo anaringa dhi Yesu telona Okai gaya okanyal winjo anaringa dhi Ruotelna irena kirare mieyo pinyo sesina Ruotelna irena kirare mieyo pinyo sesina Aringi nyaka ne Yesu kirawinji weche pinyo Aringi nyaka ne Yesu kirawinji weche Yo mane Yesu luwo ne diny gangang kendo gondore Yo mane Yesu luwo ne diny gangang kendo gondore To mago ruodha ne okodeo Mesia nyoro nyaka To mago ruodha ne okodeo Mesia nyoro Yo mane Yesu luwo ne diny gangang kendo gondore Yo mane Yesu luwo ne diny gangang kendo gondore To mago ruodha ne okodeo Mesia nyoro nyaka kar anga To mago ruodha ne okodeo Mesia Uchier kogwen wasegorengo ng'ama chom Yesu wacholo jachien Uchier kogwen wasegorengo ng'ama chom Yesu wacholo jachien Okai gaya okanyal winjo anaringa dhi Okai gaya okanyal winjo anaringa dhi Otelona kira bed maluor ng'ama telona Yesu telona Otelona kira bed maluor ng'ama telona Yesu telona Kaluoyora kadhie polo ng'ama telona Kaluoyora kadhie polo ng'ama telona Otelona kira bed maluor ng'ama telona Yesu telona Otelona kira bed maluor ng'ama telona Yesu telona Kaluoyora kadhie polo ng'ama telona Kaluoyora kadhie polo ng'ama telona Otelona kira bed maluor ng'ama telona Yesu telona Otelona kira bed maluor ng'ama telona Kaluoyora kadhie polo ng'ama telona
Kalwayura kadipulo ngamaterona Rutelna irena kirare mieyo pinyo sesina Rutelna irena kirare mieyo pinyo sesina Aringinyaka ne Yesu kiravinyiweche Aringinyaka ne Yesu kiravinyiweche pinyo sesina Rutelna irena kirare mieyo pinyo sesina Rutelna irena kirare mieyo pinyo sesina Aringinyaka ne Yesu kiravinyiweche Aringinyaka ne Yesu kiravinyiweche Yumwema Yesu Yumwema Yesu Bwana Bwana Yesu yumwema Yesu yumwema Bwana Yesu Bwana Yesu Bwana Yesu yumwema Yesu yumwema Bwana Yesu yumwema Bwana Yesu Bwana Yesu yumwema Mungu yumwema Mungu yumwema Mungu yumwema Bwana Yesu yumwema Yesu kiongozi kiongozi mwema Bwana kiongozi mwema Bwana Bwana Yesu kiongozi mwema Yesu kiongozi mwema Bwana Yesu kiongozi mwema Bwana Yesu kiongozi mwema Yesu iloyo Elenye duto iloyo Yesu iloyo Bwana Yesu iloyo Yesu iloyo Elenye duto Bwana Yesu meyo nadeni Yesu nadeni Yesu nadeni Bwana Yesu nadeni Yesu nalami Bwana Yesu Bwana Yesu nalami Yesu Yesu natini pile natini pile natini Yesu natini Bwana natini Yesu natini Bwana natini Yesu natini Yesu irama elekeduto Yesu irama Yesu irama Yesu iloyo elekeduto Yesu iloyo Yesu
napaki Bwana Yesu napaki Yesu napaki napaki vile napaki Yesu Simba napaki Yesu meona biali nizibe macho ili wasinione. Na nikiona mhubiri anaombea watu nasimama juu haraka. Amen. Siku moja nilisikia mwanamke akinena. Ananena jinsi anavyotaka wokovu, shetani amemvamia. Amen. Niliona alichukua Yesu akielezea juu ya Yesu Kristo. Niliona jinsi alijitolea kitaka wokovu. Siku ya pili ilipita, watu waliita mnenaji. Niliona mwanamke akisimama kwa haraka. Alianza kutoa ushuhuda wake. Napeleka macho yangu, naona jinsi anavyoonekana. Naona jinsi alivyokuwa atoa ushuhuda katika wokovu. Na jinsi Yesu amemtengeneza, Yesu amemwokoa. Nilikata hukumu kuwa nachukua hiyo kitu. Nilichukua wokovu. Hakuna mwanamume ambaye atanichukua na joka leo naona. Hata mzee mkubwa hatanitaka. Hata niolee kule ugenya, hakuna ambaye atanitaka. Hata mtumishi wa Mungu atanifuza. Nachukua wokovu ili tengeneze mwili wangu. Hata chakula ambacho nilikuwa naleta mimi nilikuwa napanga. Hawezi nona. Hakungoja usafi hivyo. Nilisema acha nidharauliwe. Nachukua wokovu. Niliita wokovu. Amen. Kwa dakika wachache. Mzee ambaye ni baba wangu alimuita peleke ng'ombe. Haikuenda ng'ombe mmoja. Walienda ng'ombe wawili. Amen. Wakati mwezi hujaisha. Sioni joka. Sijui Yesu alipeleka joka wapi. Amen. Nasikia mtumishi akinena nami. Anafanya jinsi mume ameniambia. Amen.
Siku moja nilisikia wakielezea katika roho. Mtu akiokoka na hana Roho Mtakatifu anakaa mtu ambaye hana wazazi. Yeye ni mtoto ambaye mama alikuja naye, na mtoto ambaye ana baba mzazi, ambaye baba amezaa na mamaye. Baba anaweza mpa kila kitu, lakini ambaye mama alikuja naye, yeye anaweza pewa kiasi. Anasema kama hujajazwa na Roho Mtakatifu, baba yetu atakupa kile ambacho unataka chote. Nilitaka Roho Mtakatifu, kama nasema Roho Yesu nisamehe mwana zangu. Alianza kunena na ndimi. Roho Mtakatifu aliweza kufundisha. Roho Mtakatifu imemlinda. Tena maneno ambayo watabiri waliniambia alikuwa nitapita. Kuna dawa ambayo utaweza kuishi. Yesu alinitoa kama tumepotea kule tauni. Nimeishi kwangu kwa miaka iliyopita. Mwaka wa 2000. Mpaka wakati huu Yesu amenilinda. Nimeishi vizuri kuliko wale wenye kota. Njaa iliyokuwa kule Yesu alimaliza. Napata mavuno. Naogopa wokovu na moyo wangu. Ameogopa wokovu. Na mkuu. Nataka niende kule maisha mbinguni. Mungu aweze kuwabariki. Mungu adogne Yesu. Tufaye Yesu. Yesu pake. Yesu asifiwe. Amen. Migoyo no bed maduong' moyombo kaka igoye. Amen. Tunapiga kubwa kuliko jinsi tunaipiga. Nikech Nyasaye mawinjo ka wanie nyime. Manake Mungu ambaye tunasikia tukiwa machoni pake. En Nyasaye mabiro timo gik madongo e pawni. Mungu ambaye atafanya makubwa kwa ile kiwanda. Kendo Nyasachwa oketo chokruogni ka kod odhiambo. Tena Mungu ameweka mkutano kwenye mkononi mwake. Mondo ng'ato ka ng'ato mobedo piny ka owinj kaka Nyasaye dwaro. Ili kila mmoja asikie jinsi Mungu anahitaji. Koro kibedo piny to yie mondo mi kiwinjo kigo amen to igo amen mar adier. Sasa unapoketi chini usikie kama unaweza piga amen, upige amen kama Mungu anahitaji. Wach namba 2 adwa ni upong' kombe man mbele usod machiegni ka. Neno la pili nataka mjaze vitu vya mbele. Bede kom mineno manie mbele ni miweye nafasno. Mjaze vitu vya mbele ambapo mwacha nafasi. Nikech wadwa ni sud machiegni mondo wawuok kama wan machiegni. Manake nataka msonge karibu, tunene tukiwa karibu. Odhiambo machalo kod ma wantiere ni. Jioni ambapo inakaa kama hii ambapo tuko. Kik ng'ato bedie chieng' ubedie tipo nikech ot duong'. Muda sikae kwa jua, mkae kwa kivuli maana nyumba ni kubwa. Kombe ni mbole ka nono kabisa madwaro joma betie. Viti kwa hapa mbele bure ambapo inahitaji wenye wanaketi. Awinjo kaka wuok kuom Nyasaye. Nimesikia jinsi washanena kwake Mungu. An kasechung' to nyinga John Otieno Konyigo. Akisa simama anaitwa John Otieno mwana wa Otieno. Kendo onyuola e piny Gongo Loka Homa Bay. Amesaliwa kule Gongo kule ng'ambo Homa Bay. E sub county mar Rangwe. Kwa county ndogo ya Rangwe. Kuro ema Yesu notimo nang'wono mondo nyuolae. Pale ndio Yesu alimtendea neema akazaliwa pale. Yesu Kristo notimo nang'wono mar warruok. Yesu Kristo alifanya neema ya wokovu. Ka jochiende maricho mathurwa osesando ya. Kama mapepo ya kwao isako watesa. Mi naneno kaka jachien en ng'at marach machieno ji. Aliona kama adui shetani ni mtu mbaya anapokuroga.
Ang'eyo gik maricho ma Satan notimona. Ninajua vitu vibaya ambapo adui Shetani alinitendea. E dala manonyuola nitie jaduong' makwara manonyuolo babana. Kwa nyumba ambapo nilizaliwa kunaye mzee ambapo alizaa baba yangu. Jaduong' no ne jaduong' mane ni kod tuo mar asma. Mzee huyo alikuwa mzee aliyekuwa na ugonjwa wa asma. Kendo ne en kod yembe makuodo ji kinde ka kinde. Alikuwa na sununu ambapo ilikuwa inavimba watu kila wakati. Ni wachno nomiyo kawuonwa gini onyuolowa. Sasa hilo neno ilipata kama babangu aliponizaa. To nwapoko nyuolwa kod tuo mar asma. Tulistukia tumezaliwa na ugonjwa wa asma. Kendo ka wang'a oneno taneno ka yembe mane kuoda gin yembe makuoda pile pile. Tena macho yangu ilipoangalia nikaona nikiwa na ugonjwa ambapo inanivura kila wakati. Tuochego nodongo koda ndalo mathoth ahinya kapok waruko wara. Hayo magonjwa ilikuwa na mimi miaka mingi ama muda mrefu kama sijaokoka. Kendo yedhe mane temo kode mondo mi othiedhna asma ne ok onyalo. Tena dawa ambapo walijaribu kutibu naye haikuweza. Ni wachno nomiyo wuotho kuom daktere mane nyalo thiedha to ne ok othiedha. Tena ilifanya nikatembea kwa madaktari ya kunitibu lakini sikutibiwa. To Yesu Kristo ma wuod Nyasaye machung' madwana yalo godhiambo sani. Lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu ambapo nimesimama kuhubiri jioni. E jalo manawinjo kiyalo nyinge ka jochiende osesanda moromo. Ndio yule ambapo nilisikia wakihubiri jina lake kama Shetani wamenitesa sana. Ni sama jochiende go ne sanda kakiwinjo no. Wakati maadui walikuwa kinitesa jinsi unasikia. En adiera ni natemo mondo mi olamna kod joroho. Ni kwa kweli nilijaribiwa kuombewa na wana wa roho. Ni an bende ne giloka mabedo jalembgi kuom thuolo malach. Hata mimi wakanibadilisha nikakuwa muombaji wao kwa hiyo wakati. E kinde manadak go kalemo kodgi kanyo no. Wakati nilikuwa nikiomba pamoja na wao. Ema napo ka tuono ne ok nyal changoe. Nilisirukia hiyo ugonjwa iwezi kupona. En jal mane thung'a maonge ng'ama nyalo ng'eyo no thung'a. Ni ugonjwa ambapo ilikuwa inanifinya na kuna mtu alikuwa anajua. To en chandruok manobedo koda kuom thuolo malach. Lakini ni mateso ambapo ilikuwa kwa muda mrefu kwangu. Chieng' moro nawinjo ka iyalo Yesu ma wuod Nyasaye. Siku moja nilisikia wakihubiri Yesu mwanake Mungu. Oyudo ka joroho osewachona ni thurwa kumonyuola kucho ok anyal dok dakie. Ikafika kama wanaroho wamemwambia kwao kule ambapo alizaliwa hawezi kurudi kuishi. Nikech nitie yath moketi e oda kacha makadok tabiro dhi tho gi chiega. Manake kunaye dawa ambapo wameweka kwange kwa chumbani mwake, wakirudi watakufa na mkewe. Wachno nochuna mondo alal e piny Kisumo ka. Ilifanya akapotea hapa mjini Kisumu. Yesu wuod Nyasaye noyuda pand pieri Nyalenda. Yesu mwana wa Mungu alimpata pand pieri huko Nyalenda. Kuro ema noyalna injili godhiambo ma wuod Auma ma jakalando. Pale ndiye alihubiriwa injili na odhiambo mwana wa Uma mjungu wa Kalando. Odhiambo ka Uma noyalona Yesu kwadak kode oda. Odhiambo mwana wa Uma alimhubiria Yesu akiwa anaishi na yeye kwa nyumba. Kech ne en wuod minwa mar Minasi. Manake alikuwa kasini yake. Naome mondo mi apuonje tich Kisumo ka. Alimuleta ili akamfunze kazi hapa Kisumu. Sama napuonje tich kadak kode oda. Wakati alikuwa anamfunza kazi wakiishi naye. Noneno kaka jochiende chando wayo odwa pile ka pile. Aliona jinsi ugonjwa inawatesa kwa chumbani mwao kila wakati. Ndalo moro ka chiega tuo to an be lwenjo oroya ok anyal. Wakati mwingine mkaa kwa mgonjwa naye anaona hata yeye ameshindwa na vita hawezi. Chieng' moro napoko odhiambo ka ulamo Nyasaye kogwen matek. Lakini siku ingine akastuka kama odhiambo mwana wa Uma ameomba Mungu kwa nguvu. Winje kolamo Nyasaye ot kama noninde. Amesikia akiomba Mungu kwa chumba aliyokuwa kilala. To winje koywak ne Nyasaye koni Nyasaye be intie adier. Akasikia akilia kwa Mungu akasema, Mungu je uko? Ine jal manopudho tuo mar ndulme kuoma kagora piny. Wewe ni yule ambaye alitoa kifafa kwangu ninapoanguka. Ndulme manota masomo manomiyo ok anyal somo nikech ndulme goya piny. Kifafa ambapo ilinizuia kusoma mpaka sikusoma. To sama ni biro kikelo royo Oloo ma wuod Jode e dala wato ni igolo ndulme kuoma. Wakati ulikuja na Oloo ukatoa kifafa kwangu. To wachno be inyalo time odomera kinendeni. Je, hilo neno unaweza kutenda kwa ndugu yangu leo hii? Inoki Nyasaye manyalo deko mako waro wadwa ni. Wewe sio Mungu wa kuchelewa bila kuokoa ndugu yako.
yangu. Kogwen chiemo no na winjo kolamo Nyasaye ma winjo kaka manene abe winjo kalich moro limo chunya. Asubuhi hiyo alisikia akiomba Mungu mpaka akaona ameshikwa na butua. Chieng'no ka penj norune owuok odhi tich noweya. Siku hiyo kama imekuja akaenda kazi akamuacha. Sama ne warado kode godhiambo koa e tich. Wakati walikutana naye jioni akitoka kazini. Chieng'no wan ne ok adhi tich ene manodhi. Siku hiyo yeye alienda kazi, mimi sikuenda. Sama ne warado kode godhiambo koa e tich. Wakati tulikutana akitoka kazini, Ema ne apoko keto piny mondo owuok kodwa. niliona tuweke chini anene nasi. Luongo dog ne Yesu Kristo. Sifu Yesu. Ne apoko ude uma uwe koda. Nilisurukia mwana wa uma na nena nami. Mibende chieng'no na uo chir manoyudo nikech ang'ama kiny kabisa. Tena siku hiyo nilimshangaa na ujasiri aliyepata, mama mimi ni mkali. Lakini tema nodak koda nong'e ang'ama ger ma ok onyal bukore ne gi wecho yuma. Wakati kweli anapoishi na mimi anajua mimi ni mkali sana. Gi warruok manoware no teko donje oda to ok olem gi jomo waro leme ropwa. Na wokovu ambapo ilimshika alikuwa anaomba kwa dhehebu yetu. Mano wach mane ok onyal twenyo nikech ong'e kaka ger. Angeweza kubadilisha maana mimi ni mkali. To Nyasaye ma Nyasach oganda lweny nobiro. Lakini Mungu ambapo ni Mungu wa umati wa vita alikuja. Noninde diero e kind joroho kaka Paulo wacho. Alilala katikati yetu kati wa roho jinsi Paulo unena. To ne ok oyie mondo timre bedo jaroho. Lakini hakujifanya kukuwa wana roho. En usiko gi warruok manoyudo. Yeye alikuwa mwana wokovu aliyepata. Wach momiyo chieng' moro ka wan e chokruok moro e piny go to wak Nyalenda. Kitu ambapo ilifanya siku moja tukiwa mlima kule waki Nyalenda. Napoka Nyasach Injili oniemo odhiambo ka uma chieng' nogo godhiambo chieng' Ngeso. Aliona kama Mungu wa Injili imetembelea odhiambo mwana wa uma siku ya Jumamosi. Odhiambo noyalo Yesu kind joroho maneno ka joroho ng'ielore ka gore piny kama ka Yesu timo ng'wono ne ji. Odhiambo alihubiri Injili kati ya wanaroho mpaka akaona Yesu amekuja watu wakibiririka. Gi chieng' nogo nwaneno Nyasaye manogwenyo joroho mane wan go kanyo. Siku hiyo akaona Mungu ambapo ilisangaza wanaroho. Wafwane Yesu Kristo Wuod Nyasaye. Alisia Yesu mwana wa Mungu. Sama nowuoyo koda to wachona niya. Wakati alinena na mimi akaniambia, To koro penji John nyathiwa. sasa nakuuliza John ndugu yangu. Nyaka nyiche nadonjoni ka. Tangu niingia hapa kwako, Aseng'i gi lemo ma nyiche ni ayudi kidonje. nimekuangalia na maombi ambapo uliingia. Kendo lemo ni aneno kitweri kikete chunyi ka gini paro ni en gima konyi. Tena maombi ambapo umeingia umekwama ni kama inakusaidia. Taneno mana ka gini miyi kasara ma ibe paro ni samoro watokine. Ninaona kama inakupea kasara lakini wewe pengine uangalie. Nyaka nyiche donjoni ka pok aneno odiochieng' umene gi ngima. Tangu uniingia hapa kwenyu sijaona kama mko wazima. To ume ma jogi wuodu wuoke to ukar ka ni umbe ni imbe jatelo ni koro kodgi. Na nyinyi ndio mnadanganywa ati wewe ni kiongozi unatabiri neno. Ok apar ni be wang'i neno maler ni jachieni biro nego. Sijui kama macho yako inaangalia ni kama hii pepo itawaua. Chunya osebedo malit ka ng'iyo gi wang'a nikech gik matimore e odni otama dak e odni gi kwe. Moyo wangu imekuwa na uchungu kwa sababu kila ambacho inatendeka hapa ijenipea amani. In ing'eyo maber e dalawa kaka jachien odwanya mar dulume. Wewe umejua vizuri jinsi shetani akifafa imetutesa. To sama ne Yesu Wuod Nyasaye obiro ka reyo logo wudo jode obiro yalo Injili dalawa. Wakati Yesu mwana wa Mungu alikuja kutokana kwa roho mwana wa Jode To huyu. wach mar warruok ema nopudho dulume ka wuora manokelo roho dala ugi merwa to ng'iye ang'iya. Na neno la wokovu ndio ilituleta kwa sababu mamako na babangu ilikuwa inaniangalia tu. To in be aneno ka koro roho ni itweri to iti neno ka gini miyi chandruok. Na wewe pia umekwama kwa roho na wewe unateseka. Chunya ong'ado ni kawuono adwa nawuo kodi ma kotami tabiro wera kodi. Moyo wangu imekata kauli ninende na wewe kama imekataa nitaachana nawe. Nikech onge ohala mabiro yudo dak e odi kaka usetho gi chiegi ni moyiku ma kari olal. Manake kule faida ambapo nitapata kama mmekufa na mkewe mpaka mmepotea. Na pok ochako nimo koda wach kochomo koda kuom Yesu. Akianza kunena na mimi akielekeza Yesu. Wach manawinjo kodonjo e chuny wiya mogik tung'. Kila ambapo iliingia kwa moyo wangu sana. Ang'ama ne iger kabisa mane ok nyal winjo weche mag oyuma. Mimi nilikuwa mkali ambapo singesikia mambo cha uyuma. Kendo paro odiochieng' moro kogola konyango joketa piny e stage malo kata. Wakati mwingine kama Golo mwana wa Nyanga amemweka kule kwa stage. Ne ok ayie chiko ita wechegi. Hakutega sikio kwa mambo yao. Mine ajwang'o gi awege i gari kama ne giparo nabiro bedo e piny mondo giyal. Manake aliwawacha pale kwa gari penye walifikiri watanena naye. Nawuok mawegi e yor haraka ka konegi ni an gi wach moro malawo abiro duogo chieng' moro unuyuda. Aliwawacha kwa haraka kwa sababu aliwaambia kuna kitu nafuata utampata siku ingine. To chieng'no wachno nomaka